tugaturania tucere tondu riu mundu ni atigiirwo ekemwe ena anakiana na nginya thikũ ici iritu ni matigirwo migunda akora riu ona mugunda ucio ndungikorwo kirimika wega ko tukarora haria kabere tondu mici ibatura maitu mathi matwikite slums ningi andu ni marathamira kiria guku thiini wa cities Matuura-ini ma manene ta Nairobi andu acio megũikara kũ no riu mutongoria muheshimiwa thauti ya muingi nayo igathikiririo no aca reke tuge atiriri hena ikaya ri haha ya gutwika ati mundu wa kawaida andu aria marihaga mbeca ici ri ni andu milioni 4.4 million na mutongoria ri ni wona kabere ithu ni tuonete kabere na nikio President Ruto athurirwo nigetha atongorie bururi na atongorie muingi na kio ni kiraigite kia nyumba ti hinde kirokire na kiana korwo kwo hinde ya Moi wa Kibaki kiana korwo kwo hinde ya Uhuru wa Kenyatta ni hinde ya ikinyanire koguo ri mehena maundu maingi thiini wa finance bill ino na to uhoro wa nyumba tariwo ko ni undu wa furniture ndwagirwo korwo ukiimport na nja tondu kwina anake magithondeka guku oko ni undu wa thamaki tuka-import thamaki no tucikurie guku wakorwo uhoro ni wa thimiti ithondekerwo guku steel cuma ithondekerwo guku tondu ni tukwenda tariu hena wira urariho wa KRA ndiuka ni uyu uguo witagwo revenue assistance urendaga mundu wina D+ kurari mathenya ni 1,650 no ha Kenya aria mara apply andu ethi ni 2.4 million na riu o nyumba imwe waka my brother urahe andu 5-10 wira riu ri turori na multiply effect iyo turori atiri hena kihonie ki haha ni andu anini mesacrifice tutigũthiĩ gũkomba mbeca uria turakombire kuma trillion 4.5 irakinya 10 trillion turi o haha my brother na bururi no guthira urathira thengi muno ni njo ni tuguthie na mbere na kwaraniria wigi maundu maya maria president agikorwo akiaria kana hihi wina kiugo kia mwisho thengi muno Kameme ni njega ni ndari mugeni wa mbere wa siasa mwaruguria koguo no Kameme ture na erongorerie muingi thengio ucio ni CAS wa thiini wa wabici ya Prime Minister no yetagwo Isaac Mwaura akiheana maoni make hau makigimainie na ndumiriri ya president na maundu maria makiyumiria na tugithii uguo tulekereirie ni maundu maria magikorwo makiyumiria gukire na uhoro ucio wa ndereti ya nyumba toguo muheshimiwa ucio agikorwo agitariria na no gwakiyumiria uteti ukigimainie na kiama kia Jubilee riria muheshimiwa Sabina Chege agikorwo akiheo kanyaga kwaria na agikorwo agiikia ihoya kuri speaker wa bunge ya bururi Moses Masika Wetangula ati agikorwo riendekithia riria riheanitwo ni kiama kia Jubilee mwaho wa Jeremiah Kioniria kumuhagura arita muhuri mucarica thiini wa bunge mwena wa aria nini riendekithia riu ritigakorwo rikihetuka tondu we ni guthikiriria akiuga uria angikihota kurutithania wira tondu mahinda ma githurano ni magithirire na agikorwo akigweta uhoro wigie atongoria Azimio gukorwo magitira thiini wa igongona riria muthenya umuthi toguo marakoretwo matariria muthenya wa ira ni maragikoretwo maheana President William Ruto ni akorwo agicoka thiini wa githurano kinene kia mwaka muthiru na akorwo akiuga ati ni kiari na ngurani na maundu mana undu wa mbere akiuga ati gitiari na undurire ona uria ateti mecokaniriirie na miahu yeri matiari na undurire uria ukionekaga thiini wa ithurano iria ingitwana kiona thiini wa githurano kiu kiari na maundu maria makiendagio mahana ta agenda handu ha kwendia maundu maria hihi mangikiendio kuri ndurire imwe kana rurire ruria rungi na ningi ni gwakire na uhoro wigie ni akiheana muhiano wigie ngombo na ni tukugwetete hau gabere na ningi ni akiuga uhoro wigie gukorwo na mungethaniro muhiu ni ukumenya ati kwari na ngurani gatagati gake na mutongoria wa Azimio Raila Odinga yari kindu ta 200,000 uguo na koguo ni ta gukiuga ati kiari githurano kiangethanirwo na njira ya hakuhi muno no muno ni gwikirira gwake hari uhoro wigie mutaratara wa watho wa kigina kuria auga ati iyo noyo njira iria igukorwo ikihuthika niguo akenya mahote kwirugamirira mugambo ucio ni wakorwo ugiikio na njira imwe kana njira iria ingi ni atongoria aria angi magikorwo makiaria munini wa president Rigathi Gachagua nake agiikia muhwa ota ucio wati president ni abatie ni kunyitirirwo niguo akorwo agikinyaniria maundu maria arabatara gukorwo agikinyaniria thiini wa thirikari eno ni tuguthii na mbere na kurumana na maundu maya ririkana muthenya wa rucio ngwataniro ya Azimio ni rakiheanite kiraniro gia kuheana ndumiriri egimainie na murugamo wao wa
kana nĩ ikinya rĩrĩkũ magũtacokia rĩngĩ mainie na mũtaratara ũyũ wa watho nĩ tũgũgĩeterera na maũndũ marĩa magũcoka marũmĩrĩra, na kana hihi ngwatanĩro ya Azimio nĩ gũkĩheana ndũmĩrĩri o yothe ĩngĩ mainie na mamwe ma marĩa makĩyumĩria thĩinĩ wa mũcemanio wa ũmũthĩ. No rĩtana rĩnene riuma nĩ atĩ Akenya nĩ mabatiĩ nĩ kũiguana na gũthiĩ na mbere na gwaka bũrũri na njĩra ya hamwe. Mwana waku studio. Thegio Mũriũ wa Ngũnjiri nĩ ũndũ wa gũtũrehera na njĩra nguhĩ na ndaya ũhoro wĩgiĩ marĩa mothe makorwo makĩhanĩka. No macio na mangĩ maingĩ megemaine na thikũ ya mahoya mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩmamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Kwa ndagĩka ĩno twambe tũthiĩ na mbere na riboti ingĩ. Na kĩũngano kĩa arutwo a kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ maheanĩte mawoni mao megemaine na maũndũ marĩa mendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa watho wa 2023 na ũrĩa werekeire ithomo rĩa mbere. Mũthenya wa rũciũ Wanjari wa Kariũki nĩ mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, ndirenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũmenyithie kĩũngano gĩkĩ ũrĩa kĩreciria. Wanjari, geithĩka mĩarahũko ya ũmũthĩ, tũmenyithie arutwo acio marauga atĩa. Wanjari, angĩkorwo nĩ ũranjigua no nyende ũtũmenyithie kĩũngano kĩu kĩa arutwo a kothi cia moko rĩciria rĩao. Thengio muno kuria wa gĩcimono gwagĩkorwo kiuga tukĩrĩ na kĩũngano kĩa arutwo a TVET Association of Kenya, na kuria atongoria makinyitanĩte magĩkorwo makinyita mbaru rĩendekithia rĩa housing levy kana nĩrĩo kĩgĩna kĩrĩa gĩa 3% gĩa gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ igana kĩrĩa Akenya magĩbatiĩ gũkorwo makĩrengwo nĩguo gũgĩteithĩrĩria harĩ waki wa manyũmba. Hihi itegũte kahinda mũndũ gwĩtwo kurĩra kĩngoro ngenegera atongoria ya mwaro hihi makorwo magĩtwĩra nĩkĩ gĩtũmĩte kĩthing'ĩrĩirie makorwo makinyita mbaru rĩendekithia rĩrĩ rĩa thirikari. Labda tuanza na jina lako na utuambie kwa nini haswa mnaunga mkono this bill ya 3% house levy. Okay. Kwa jina ni Daniel Kiptanui, kiongozi mkuu wa vyuo vikuu vya kiufundi TVET Student Association, na tuko hapa tumekongamana siku ya leo hapa kusupport mswada wa finance bill, mswada wa fedha mwaka wa 2023. Na tukiangalia kuwa sisi kama wanafunzi ambao tunasomea masomo ya kiufundi kama electrical engineers, civil engineering, wengine wanasomea hadi plumbing. So utakuta kuwa sisi tumekuwa katika serikali kuwa tumekosa kazi, wengine wetu tumekosa attachment, wengine wetu pia tumekosa internship. Unakuta wakati mwingine ukienda kuulizia kazi wanakuambia wanataka experience. Na utapata happy experience ilhali umetoka tu kusoma juzi, umegraduate juzi, umetoka kwenye chuo kikuu lakini haujapata hiyo experience. So kuajiriwa kwetu inakuwa ngumu. So mswada huu tunaunga mkono kwa sababu ni mswada ambao utaleta kazi katika vijana wetu wa vyuo vikuu vya kiufundi ambao watapata kazi katika sehemu tofauti tofauti na kaunti tofauti tofauti nchini kwetu Kenya. So ukikuta tutapata attachment, tutapata internship, na hata tukipata hiyo attachment na internship tutakuwa na hiyo experience. Ndio tukienda kutafuta kazi, tutapata kazi, na kijana yule ambaye anafanya civil engineering, kijana yule anafanya electrical engineering, msichana yule ataweza kupata kazi. Kitu kingine ningependa kuongezea ni kuwa ita reduce slums. Wakati mnasema tuko na manyumba, sisi kama vijana hatuna nyumba kabisa, kwa sababu wenye wako na manyumba ni wazazi wetu. Na ukikuta hakuna mahali imeandikwa ati hiyo nyumba itakuwa yako, hiyo nyumba ni ya mzazi. Sisi ukituona tuko pale kama wageni. So sisi tunataka tuajiriwe, sisi tunataka tupate hizi nyumba, tupate kwenda kutafuta nyumba, kwa sababu tukisema tuende tujenge kule mashambani, je, tutalima wapi? Tutapata wapi vyakula ili tupate kurudisha uchumi chini, ili uchumi iwe ya kila mwananchi? So kitu kingine hiyo ningependa kuongeza kuwa, kwa sababu ukiangalia nchi tofauti tofauti katika dunia hii yetu na hata Afrika Mashariki na hata Afrika nzima, unapata kuwa wameendelea. Kama Afrika Kusini, kama Nigeria wameendelea kwa sababu ukiangalia hata mahali wanaishi, nyumba ambazo wanaishi ni nyumba nzuri nzuri. Lakini utapata hata Nairobi slums, tunaongoza mahali tuko katika continent ya Africa, tuko mahali tunaongoza katika hizi slums. So ni changamoto kwa sababu sisi tunaenda in future, and in future we are dealing with digital things and technology. So utapata technology, hatutaenda kukaa pale katika zile nyumba kukuu, hatutakaa pale mahali itakuwa na ile flying toilets. So tunahitaji tukue na mortgage yenye itakuwa cheap and affordable. Na kitu ningeongeza kuwa kukatwa kwa hiyo pesa inakatwa kwa wale ambao wako na kazi. Sisi ambao hatuna
hakuna kazi, hakuna kukatwa. That's why ingestahili kuwa wabunge wafike pale, waende waelimishe wananchi kuwa finance bill ni nini, kwa sababu wengi hawajaelewa. Mimi kama mwanafunzi maybe nilipata time nikasoma nikaelewa finance bill au levy inahusiana na nini na nini na nini. Na hiyo yote mwenye anakatwa ni yule mwenye ameajiriwa, na ukiangalia kukatwa kwake itasaidia ule mwenye pia hajaajiriwa, kwa sababu utakuta mwenye anakataa hiyo 3% ni yeye wa kwanza kutoa 10% katika makanisa. Anatoa fungu la 10% kikamilifu kila mwezi, lakini hiyo 3% anaona ni uchungu, kwa sababu anaona kuinua mtu mwingine, kusaidia yule mtu ambaye ni maskini ni jambo ngumu kutoka kwake. So tunaomba tujitolee kama Kenya, tuwe na ile moyo wa harambee, tushikane, tuinuane, na hiyo ndio maana ya bottom up. Tutatoana hapa bottom, twende up. Wote tuishi katika sehemu nzuri nzuri, tuishi katika manyumba nzuri nzuri. Swali moja kwako, umesema wewe ni mwanafunzi na wazazi wenu ndio wanakatwa hii 3%. Labda umewenda kusikiza hao watu wenye wanaajiriwa yale vilio walivyo navyo? Ukiangalia mwenye anakatwa pesa, mzazi wangu tayari nilishamuelimisha, nimemwambia kuwa 3%, najua ukisema 3% anadhani ni hela nyingi sana. 3% kwa 1200 ni 6000, na ukitoa hiyo 6000 utasaidia yule pia ana nyumba, unaona. So kukosa hiyo elimu ndio imekuwa changamoto, na that's why tunaomba wabunge, tunaomba wananchi ambao mumeelewa kuhusu hizi house levy, twende pale tuelimishe wengine wajue ni jambo gani na gani inahusiana, kwa sababu haitafanya maisha ikue ngumu vile, kwa sababu kuna wakati inastahili tujinyime, kuna wakati inasema we need to sacrifice ourselves now in order to live a better life in the future. Yes. Kurene ko jizekera ngoro ngiaria na muruto ngi umwe haha gikorwa gitwira hihi niki kiragituma onake gikorwa kinyita riendekithia riri baru. Labda tuanza na jina lako na utuambie wewe ni mwanafunzi, kwa hivyo hauna mshahara kwa saizi. Labda umewasikiza wanaolia huku nje kuhusu hii the bill yenye inaendelea huku nje? Okay, kwa majina ni Emma Pass Kevin. Mimi ni mwanafunzi na pia ni Academic Secretary Kenya TVET Students Association. Kitu ningependa kusema kuhusiana na hii maneno ya house levy. House levy ni kitu kingine ambacho inakuja kutusaidia sisi wote kama Kenya, kwa sababu tukirudi na tuangalie kwamba wale ambao wanalalamika ni wale ambao wana kila mahitaji yao wanajitimiza kwa kila siku, lakini tunajaribu kuangalia kwa ule mtu mwenye anaishi kwa kile kiwango cha chini atasaidika aje. Sasa huyu mtu mwenye ako kwa kile kiwango cha juu akija alafu achange hicho kidogo yenye atatoa ili asaidie yule wa chini, amuinue pia atoke mahali aliko ili asonge katika ile kiwango ambacho anaweza pia jitimiza maisha, itakuwa vizuri, because kama nchi tutaonekana ni kama tumedumisha ni ile uzalendo. Tunaongelea mambo na uzalendo. Aya no akigwira kuria wa gicimo macio ni mawoni ma arutwo a kothi cia moko guku bururi-ini makenyitwo magikorwo makinyita mbaru riendekithia riri ria kigina thiini wa bunge ya gibururi. Ni ndereti githiite na mbere gukorwo ikiona mawoni matiganite thiini wa bururi tu wa Kenya, na ni ndereti twetereire kuona uria gukorwo igithie yakinya thiini wa bunge ya gibururi kuria wa gicimo. Gucokeria mwaro yakwa ni Wanjeri wa Karuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Nagi Wanjeri kuma kure kaunti-ini ya Naikuru, na riboti yo niwe kwamba gututwara thiini wa kahinda ga guikirio ro hanini, no ndiracokereria thutha wa ndagika citari kunene nigetha tuthie na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Orerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB.
Ushindi iko tops na baby top. Tupatane pale Makongeni Thika this Thursday kuanzia saa 4 kamili asubuhi ili tukufahamishe zaidi nguvu ya Ushindi Bar Soap. Leta nguo zako pia, unaweza kuangukia kufuliwa bure kabisa. Ushindi iko top na baby top, only on Kameme FM. Kameme TV tugutwekanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gũkũgiria maithori kĩrĩa gĩkũritũhĩire tukahota gũkwaũra mũrigo wa thĩna ona wa meciria. Nĩ gũcokia ngatho na njuge Ngai amarathime nĩguo kogwatha o mũthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia ũtukũ Muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kĩande gĩake ũkarirĩra ho. Rĩu ndĩrenda kũgĩa nyũmba yakwa Rukaiga aje kilo rono kehingo niko getigarite niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini na kũrĩa tũgĩkoretwo tũkĩhungura kũndũ gũtiganĩte nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa maũndũ magĩikarĩte thĩinĩ wa tabarĩra ĩno. Tũgĩthiĩ na mbere, gĩkundi kĩa Aga Khan Development Network rĩu nĩ mahotete gũkinyĩra andũ makĩria ma milioni 10 kuma rĩrĩa na arĩa mathomithĩtie njĩra cia kũhũrana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 wa kahinda ka mĩaka 2 na nuthu mĩhĩtũku kuma hingo ĩrĩa gĩkundi gĩkĩ kĩambĩrĩirie. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩkoretwo mabũrũri-inĩ mana marĩa nĩ hamwe na Kenya, Tanzania, Uganda hamwe na bũrũri wa Mozambique, na mamwe ma maũndũ marĩa makinyanĩirie nĩ hamwe na waki wa thibitarĩ, ũheani wa mathomo kũrĩ arigitani na arĩa mateithagĩrĩria arwaru a mũrimũ wa COVID-19 oro ũndũ ũmwe na kũheana motaro kũrĩ mũingĩ wa mabũrũri maya. That month. The 3 pillars, one was to stop and prevent transmission. That was the first pillar, because unless we did that, then COVID would have moved and infected many more people than it did. That was the first pillar. The second pillar was to strengthen the health systems for, the COVID case management system. Many health facilities or systems had never been confronted with this kind of challenge. So there was need to strengthen the health delivery systems. And the third pillar was to support the communities to create resilience, because COVID affected everybody, and more so the very, very vulnerable communities. And for that reason, when this program was being designed from May to September 2020, those 3 pillars informed our design. We looked at how can we be able to prevent, transmission, stop and prevent prevention. How can we be able to strengthen the health systems, and how can we be able to support communities to create resilience? As I always have said over time, many of the team members that are here were involved in the design of this program. I remember Mulama Kennedy was part of that team, Aquinas, David, Jacinta was there, Florence, and many more that are not in this sitting today. And it was a complex program that we were designing. We were aware of that at that time. And even when we started implementing, we were equally aware that this program was a complex program. It was complex in a number of ways. One, because it was multi-thematic. It was addressing different interventions that were very quite different: health, community resilience, and also looking at how we can work with local civil society organizations as the frontline entities to be able to reach the communities as we wanted to create resilience. So it was complex in that manner.
it was more geographic. You know, all these 4 countries you see represented here is a very wide geographic scope. In the region, we had not implemented this kind of a program across this number of countries. And even within those countries, we were going to areas that are marginalized, areas that had their own unique circumstances. We're talking about northern Uganda, talking about northern Mozambique, southern Tanzania, the whole coastal region of Kenya, and some regions in western part of Kenya. And that's just to mention a few of the areas that we implemented this program. The program was also complex because it had a very innovative funding mechanism. The issue grant funding mechanism was there, match funding, and then we had a new mechanism we were calling leverage mechanism, where we are drawing. Aya, tukitigana na ripoti ya korona na murimu wa COVID-19, rere ndereti ya kuhingwo gwa kiganda kia iria kia Murang'a Cooperative Creameries ethiete na mbere riu na gwakireria riu seneta wa Murang'a Joe Nyoto ni oritie maundu maria macungiriirie kuhingwo gwa kiganda giki makorwo makianikwo theri-ini na niguo kumenyekane niki kiraria kingi ihinda-ini o riu arimi aria mendagia iria riao thiini wa kiganda giki matire marihwo na nimeyumiritie guikia mateta mao kuri gavana wa Murang'a Irungu wa Kang'ata. Wito kuma kaunti ya Murang'a hetagwo Wambui ni araraniria nao tuthie mwe kwa mwe. Wambui tumenyithie niki kirathie na mbere kuri arimi na kiganda kiu. Ngatho gicimo na ni thayo ndirakwamukira na njira yegwete kuma kiganda-ini kia iria kia MCC kana Murang'a County Creameries, na hihi ungirora ni ukuona kiganda giki ni kihinge. Iyo ni mirango ya kiganda giki kiambiriirio hindi ya wathani wa gavana wa mbere wa Murang'a Mwangi wa Iria, na gigikorwo gigithia iria na arimi makarehaga iria riao guku. No kiganda giki ni kiahingirwo thutha wa gavana Kang'ata kuiyukia wathani tondu kwari na mathiri maria Kang'ata ugite makinyite milioni 400, na nikio giatumire kiganda giki akihinge na nigetha gwikwo kindu gitagwo audit amenye ni ha ekurutia. No mundu gwitwo Senator Joe Nyoto niwe senator wa Murang'a muthenya wa ira ni arari bunge ya Senate na roria ciuria ciganona ciegie kuhingwo gwa kiganda giki. Wa mbere ni mathiri maigana mabatie kurihwo, aria maharutaga mawira guku kana ni marihirwo, iria ria arimi rithiaga ku na mangi maingi. Ndenda tunyitanire na arimi tondu ndina haha na ndina muikariri giti wa New Genda ukaro haha chairman tukorwo tukiananiria guku ni gwa Kameme TV. Ndenda utwire na njira nguhi ututaririe inyuĩ ta MCCU ni mbeca cigana hihi muretia kuma kiganda-ini giki na ni atia mungienda gavana eke nigetha mbeca cianyu ituike cia kurihika. Thank you Wambui. Thank you Wambui wa Mwangi. Ni undu uria wonete ari wega guka guteithiriria arimi a Murang'a. Ni njitagwo Julius Maina wa Kamau na ni chairman wa New Gate Dairy. Dairy iria ikoragwo affiliated to MCCU. MCCU ni Murang'a County Creameries Cooperative Union iria yendagia iria riao riroteire andu arimi a Murang'a othe ikendia guku thiini wa factory ino ya Murang'a itagwo Murang'a Cooperative Creameries, na mathire handu magikinya na makiona mbeca cia matirarihwo. Mbeca cia arimi ciothe iria cikinyite milioni 1.1 million nicio cirandayo ni MCCU, na riu mbeca icio arimi ni makoretwo mahinyirikite tondu ni gukoretwo arimi makoretwo makioma account ciao cira operate na overdraft, na overdraft ithiaga andu makorwo makiteu marahura matirakinyukia matireka atia na mangirihwo mbeca icio ni maundu manene mekuhanika na ni megukorwo magiteithika arimi a Murang'a tondu murimi wa Murang'a endagwo handu ekwendia iria riake na ni andu eruteri wira. Tariu maraheirwo subsidy ni gavana witu Kang'ata ni marerutira muno iria ni riongererekete tondu hari ororita irita iria ni maraheirwo ciringi 3 na thumuni. Riu kwoguo ni marenda handu mangienda mangiadi value to their milk kuri iria riao na nigetha iria riao rihote kumanengere mbeca njega. Riu iria rirendio ni merenderia Brookside, ni kurenderio Daima, ni kurenderio Mukurwa-ini, o kuria guothe thoko yoneka nikuo iria rirathire rendetio. No ri tungitwara handu hamwe twadi value iria riu nitukuhota kwendia twendie mbeca nyingi na twendia mbeca nyingi nake murimi wa Murang'a arihwo mbeca nyingi. Na gutanoka kuhingwo gwa kiganda giki o hindi ya gavana Mwangi wa Iria ni ndatigiriire cooperative ithano iria nicio ciendagia iria ringi cieheria. Hihi ni iriku na mweheragia niki? Cooperative iria cieheririe ni kweheririe cooperative ya New Gate Dairy, ya Kahuro Breeders,
na Kangare United, kia Rutara ira imwe na Wagatanga na Kigorogo ira imwe na Wagatanga. Andu acio ni mbeca monire matirarihwo kwina mathire maingi tariu tani Uganda yana thire wa 39 million o deria na mbeca iria ndayaga guku na makiona riu matingihota guthie na mbere na mathire makieheria na meheria gwikona mbara nene gatagati kao na gavana uria wariho gavana Mwangi wa Iria no gutiakihotekekire na Kang'ata ririo kiria kiuga ndangikiganda gitingihingurwo gitekitwo kindu gitagwo auditing nigetha kumenyekane aria megukioya ndu mekuona moe mathire maria marari ku riu gikiamba kuhingwo nginya kigwo kindu gitagwo auditing. Ni ngatho aya ni ngatho chairman na tukehoka hihi ni muguteithika ukatukorwo tukiaraniria nawe nigetha utwire kuria bunge uyu niwe MCA wa guku turi kuria bunge hihi utwire atiriri ni ikinya ririku mukinyete kana hihi nyune mukoretwo mukiorania ciuria ciigie kuhingwo gwa kiganda giki na muno makiria nigetha arimi mahote kwendia iria riao. Thank you Waboi na jokia ngatho tondu wa gukorwo wi haha although ndakimenya hi na hi ndima na habari ni kuigwa ndaigwa arimi makiri haha na ndakimenya ni ngukinya nigetha ndikeigue niki kiragithie na mbere na nigetha ona ni ndigitohota gugutariria kiria kigikwa githie na mbere njuge ni njitagwo Hirari Muigai wa Mucoki ni MCA wa guku Icagaki haha kiganda kirugamite na njuge kuria bunge twarikia kuingira gavana Irungu wa Kang'ata nionire ni wega tondu kwina maundu ma pending bills na kiganda giki kina thire munene muno akiona ni wega nigetha akorwo na uhoti wa angikorwo mathire mau ni mama kuri hari no nginya ahuthire njira ria yagirire na gugikwo kindu gitagwo audit na report yo already iho iria itangiheta kwariririo horo wayo nginya hindi ria rirehwo thiini wa bunge tumithome tucoke tumihitukia nigetha tuhengere mundu gwitwo gavana witu go ahead ya kudiru na mathina macio no mubango uri uriho ni ati ona kwarikia go verify o mathire na marikia kurihwo kwina maundu maingi maria makwamite thiini wa kiganda gavana na committee ya trade ni iriga gucerwo kiganda-ini giki mena mubango moria kingiriuka nigetha murimi one haria angiendia iria riake na arihwo na bei njega na mibango yo yarikiriria twina mwihoko ati kiganda giki ni gikuriuka na gikwa githie na mbere no maria makiri kuo tondu ni maundu maingi manakihanika kiganda giki githie na mbere tutingienda kumari ithue ta thirikari tondu tutire na njira iria yagirire wega ya gutariria no ni tuhotete go verify mathire maria mama na thire wothe uria wi wama gavana ni igite gutie mundu gutunyo kindu giake ona ngikorwo tuwe wariho kindu yo matunya ni ngatho Hirari. Thank you. Ni ngatho aya ungirora thutha wakwa ni ukuona ndina arimi amwe aya mwene ni aria mararutaga wira guku nginya contractor uria wakaga guku no ndirenda kuhitiria mwerekeri wakwa gwitwo Jackson tondu aranjira ndikie tucemanie mwiroreri wa Kameme TV mohoro-ini ma hwaini tondu ni ngwaria na andu aya nigetha matutaririe ndeto makiria ciegie uria kiganda giki kiahingirwo na uria manyaririkite na muno makiria ihoya riao kwi gavana Irungu wa Kang'ata na nwaigua kuringana na uguo bwana Maina oiga ati minimum guaranteed returns iria Kang'ata aranjiriirie ya kuheaga arimi a iria ni rateithia na ni kuronania ati iria ni riambitie kuongerereka tugakihoka ati maundu macio ni magukorwo magithie na mbere na kuhura njeki murimi wa iria ngucokeria mwaro gicimu wi ku studio tangikorwo wina kiuria wakiigwa kama huwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Waboi wa Mwangi. Aya thegio Waboi wa Mwangi kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a gikeno gitu ithuothe ni arimi makorwo makigunika na kihonia gia gutura kionekane muingi wa kaunti ya Laikipia naguo ni uthingatitwo gwetha njira njagiriru na cia guikarania na andu aria magumirwo ni thina wa meciria o ni kumana na morito ngurani ma muturire ithenya-ini ria gukorwo magithutukanio kuringana na ataaramu a mirimu ya meciria kuma mwena wa Nyahururu maugite ati gicunje kinene kiria kionekanite kihirirwo ni thina uyu wa meciria ni mbeu njithe na ni ihinda riria makorwo makiaga wendo kuma kuri muingi mekoraga ni maingiriire thiini wa uhuthiri wa ndawa cia kulevya undu uria riu utumaga muturire wa ukorwo gikobofana ona makiria. Francis Mwangi wa wira mwandiki witu.
Thekio makiria ndirakwamukira wega imoko kuma guku Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia uguo wagikorwo gitariria ni mane ati thina wa meciria ni ukoretwo ukinyita andu aingi na makinyitwo njira ya gukorwo magiikarania na muingi ni yakoretwo ikirema makiria na ningi andu amwe makameta agoroki maybe mundu ni athire atumira karaiko maundu magithuka i mundu agitumira njohi maundu magithuka kana ningi thina ungi wa muturire ukamucungiriria thina wa meciria undu ucio niguo tumite tuke guku nigetha ihi twaranirie na ataramu aya matuthomithie matwire ihi tubati gukorwo tugiikara nao na njira iriku ekwambia na ritwa haha ucoke ihi ututaririe ni andu ariku kana ni maundu mariku yani utatueleza uanze kwa majina yako kisha utuambie ni mambo yapi ambayo umekuwa ukiona yanafanya watu kuwa na mashida ya akili. Mimi naitwa Dennis Wanjala Bakari, ninafanya kazi hapa shirika la St. Martin Nyahururu. Watu wengi wanaugua magonjwa ya kiakili kwa sababu ya shida za maisha za kawaida. Kuna watu ambao wanapitia shida za kiuchumi wakati huu. Kuna watu wengine ambao wanaugua magonjwa ya kiakili kwa sababu ya kutumia mihadarati na pia kutumia pombe kuzidi kiasi. Na pia sababu zingine ni jinsi ambavyo watu wanazozana nyumbani, mizozo ya nyumbani pia inaleta mambo ya magonjwa ya kiakili. Ndio. Na labda unaweza elezea mtazamaji ambaye yuko hapo nje anakutazama, umweleze ni njia gani anafaa kutumia wakati ambapo anaona mtu ambaye ni mgonjwa ana ugonjwa wa kiakili, anafaa kuishi naye vipi? Jambo la kufahamu la kwanza ni kwamba ugonjwa wa kiakili ni ugonjwa kama magonjwa mengine yoyote. Kwa hivyo mtu akijisikia na ugonjwa wa kiakili inafaa aone daktari. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuona daktari. Hata hivyo pia kuna mambo kwa mfano kama msongo wa mawazo. Hayo ni mambo ambayo yanahitaji ushauri nasaha. Ukiona counselor atakushauri, lakini zaidi huwa tunasisitiza unapoona una dalili za magonjwa yote ya kiakili ama unapitia hali ambayo hujielewi vizuri, ni vyema umuone daktari ili aweze kukushauri. Na labda unaelezea community ni vipi wanafaa kukaa na watu? Jinsi ya kukaa na mtu ambaye yuko na ugonjwa wa kiakili ni kumpatia support. Muonyeshe ya kwamba unamjali ili usije kumkondem. Ile kwa Kiingereza tunaita stigma. Tunaona watu wengi ambao wanaugua magonjwa ya kiakili. Kuna watu ambao hata wanataja majina, wanasema labda ameharibika ubongo. Katika sehemu hii wanaitwa wakoroki. Si hivyo, ugonjwa wa kiakili ni ugonjwa. Muonyeshe ya kwamba unaweza kumsaidia. Na tunajua ya kwamba kuna hospitali, pia kuna mashirika kama hili shirika letu la St. Martin na mashirika mengine ambako kuna washauri nasaha na wanaweza kuja kumcancel. Kwa hivyo tusije tunawatupilia mbali tunafikiria kuna usaidizi. Ugonjwa huu wa kiakili unaweza tibika kama magonjwa mengine. Asante. No tukorwo tukinyitira nawe haha ihi ukorwo gitwira inywe mwetage kundi gya St. Martin ni maundu mariku mukoretwo mugika nigetha guteithiriria andu mena thina ta uyu? Reke njuge hama ritwa njitagwo Susan Gathu na ndutaga wira guku St. Martin CSC Nyahururu, na reke njuge community itu ni ukite hamwe kuma mwaka wa 2019 thereabout ni tukoretwo community ni koretwo ikioya ikinya ria mbere igoka hamwe ikanyitanira igathomithio maundu ma mental health na makiuga ni makunyitanira nigetha mahote gwetha funds kana hihi methe mbeca guteithia mundu uyu athi thibitari. Koguo ni tukoretwo na fundraiser iria koretwo igitongorio ni community na undu uyu ni uteithietie tondu mundu ucio auma thibitari ndatwaragwo nyumba ya kuria quote and quote etagwo ya gurukisha acokagio o kwao mucii agathi na mbere na maisha make na tugathomithia andu twitaga volunteers makamenya uria hihi mundu ucio angihota kurunguyanio nake na still tukaheana awareness kuri community na tugathi na mbere o kurehe andu hamwe. Thank you makiria mwiroreri wa Kameme TV na wagikorwo ukigua ati wagikorana na mundu wina thina wa meciria ndubatie kumuthutukania kana mwareria uru ubatie kumuonia wendo nigetha guteithiriria andu aya tondu ona wewe mwene no ukorwo ugikora na thina ta uyu ni undu wa mahinda. Reke njokie mwaro kuri mwena wa studio kuma guku Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kuri studio.
Thagi mwandiki witũ wa Wawĩra kuma kũrĩa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia. Kuma hau tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu na kũrĩa arĩmi a thothaĩtĩ ya kahũa ya Kĩthũngũrũrũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata rĩu nĩ megũkorwo makĩgunĩka na njĩra mwanya mwanya nĩ kumana na ũrĩmi wao na ũũ nĩ thutha wa aigithia kuma bũrũri-inĩ wa Italy kũhĩtũkĩra wabici ya mũmbunge John Mũkũnji gũkorwo makĩranĩra atĩ nĩ mekũmateithia na macini cia kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Dennis Fundi nĩ mwandĩki witũ kuma Embu, tũnyitanĩre nake. Fundi geithĩka tũmenyithie ndeto ĩno njega kũrĩ arĩmi. Ekwaro muno gishimo waste ndio kabindariga kana togwa ugwa ni thino thathaiti arimi akawa Kithungururu varia utongoro thathaiti no metretanite musamonio kuma ku arimi ao ngume kinye muthenya wa muthenya kwigwa ngwataniro ire goro ivuka tagatiriga kithigiki na ruvunge kuma bururi rwa Itali ya kugacithiria urimi wa kawa goro ikimateithia na mbugi ngwataniro yo ni kurwa ikitetheria arimi kugacithiria urimi wao kana ni kureke iruta mathomo ma urimi mwaro wa kawa migundari ya arimi na makiria mogu guko thino thathaiti ni kimateithia na macini iria kuvota kukonyera kawa na gutigirira kawa ni kagia grade ya kirathi kia iguru grade ile kuvota kumavotithia kugia thoko mbega ya thoko ya kawa thino mavoriri mananja na uone kuga murimi gukorwa akiongerera mbeca muvukore wao na kuguno kumbetikira ngorengerandiria na vitho ruvonge ruru uria ngwenda akuviririe labda ukiangalia kamera labda tukianzia kwa majina yako ili shirika ni gani na labda mnalenga kushirikiana namna gani na ili kuimarisha kilimo cha kahawa katika eneo hili la kaunti ya Embu? Asante sana. Kwa majina naitwa Elizabeth Kayongi, nafanya na shirika la IPSIA kama community facilitator na tutafanya hapa na Kithungururu na Kagari North Cooperative Society kwa mradi ambayo tunaita Right Coffee ama pia ukipenda unaweza ita Cafe Corretto kwa Kiitaliano. Kwa hivyo kwa hii mradi wetu ambayo itakuwa ya miaka 3 ambayo imefadhiliwa na AIX ama government ya Italy. The AIX is Italian Development Corporation. No, is Italian Agency for Development and Cooperation. They are our donors. Kwa hivyo kwa hii mradi tutakuwa tuna focus na 3 main things: mkulima, society yenyewe, cooperative management na pia mambo ya marketing. Kwa hivyo kuhusiana na mkulima tutawapea training venye wanafaa kulima kahawa yao ndio ikuwe of good quality ndio waweze kupata pesa mzuri. Kwa hivyo tutakuwa na nursery demo, kuna miti tutawapea ya Ruiru na ya Batian ndio waweze kupanda. Na pia tutakuwa na mambo ya beekeeping ndio waweze improve the coffee bean. Pia kwa cooperative tutakuwa tuna train the management, mambo ya good management. Alafu pia tutakuwa tuna digitalize the cooperative itself, tutawabaia system ya kuwasaidia kupima kahawa na mkulima anapata message kwa simu. Pia tutawa connect to wifi, tutawatengenezea website mahali wanaweza market their products. So kutakuwa na trainings nyingi za management na mambo ya kudigitalize. We shall provide a computer pia, printers and those things. Alafu pia sasa tunakuja kwa mambo ya marketing. Kahawa ya mkulima ikiletwa hapa tuta provide an ecopulper, ile mashine ya kisasa yenye ina process kahawa ambayo itumii maji nyingi. Kwa hivyo cooperative itaweza hata kusave maji. Wakisha fanya pulping pia tuta provide roaster, tuta provide grinder ndio cooperative iweze kufanya the whole value chain ya kahawa kutoka kulima mpaka kupackage ndio waweze kuuza. Also kwa marketing tutakuwa tuna focus na local market only, hatutauzia export market kwa sababu tumegundua kwamba karibu kila mtu nyumbani akiamka asubuhi sisi wote tunakunywa chai. Kwa nini si kahawa na sisi ni wakulima wa kahawa? Kwa hivyo we want to promote local consumption of coffee ambayo cooperative ikipackage wanaweza weka kwa supermarket. Tuta collaborate na kama hotels in Embu waweze kumarket hiyo kahawa, wanapika hiyo kahawa and then wanauza kwa wateja wao. Mojawapo ya maswali ambayo yameweza kuulizwa na wakulima hapa ni iwapo kama watagharamika kwa haya mambo ambayo mnawaletea. Asante sana. Shirika yetu is an NGO, we are not for profit. Kwa hivyo everything itakuwa free, hakuna kulipa training, hakuna kulipa anything. Na labda ni kwa kiasi gani ambacho mnatarajia kwamba baada ya kupeana huo usaidizi wa kuimarisha kilimo cha kahawa, pia mambo ya process, labda mnalenga kwamba kwa kiasi gani ambacho kulima wenyewe utaimarika? Tunalenga
Naweza sema mambo mbili. Number one, mkulima aweze kuincrease kama alikuwa na ile research imefanywa ni kwamba hapa Embu mti mmoja ya kahawa ina produce 2 kgs per year. Kwa hivyo tunataka at least tufike, I know it's possible kufika up to 70, but if we can only reach hata kama ni 20, farmer mwenyewe atakuwa double, more than doubling the production. Na pia the more kahawa the factory iko nayo, the more money we get. Okay, so our aim is more money to the farmers and to the cooperative. Asante sana. Kwa hivyo urengeraniria na mukamiti wa kiama kia thathaiti ino na itonete thathaiti ni koretwo ikimurikwo nondu wa gutumira mbeca nai na ringi ni mugambo ri kungiruta kwerimia kuona ni muratethua niguo kuongerera kikero gia kawa na kuongera mbeca mifuko riao ni maundu mariku kana mukoro muguka namo niguo gutigira gutina ngumani gakoro kionekana thini utongori wa thathaiti ino. Thank you very much. My name's Jenny Rose W. Njage. Majina yangu ni Jenny Rose Washuka Njage, mkulima number 527, committee member, I'm the honorary secretary, Githunguru FCS. Kwina maundu mengi muno. Nĩ ũndũ wa mahinda Budi nĩ egũkorwo akĩrũmanĩrĩra na riboti ĩyo ya arĩmi magĩteithĩka. Mũiyũro wa ndia thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Rift Valley rĩu nĩ ũcũngĩrĩirie thama ya andũ aingĩ mũno makĩria kuma mĩciĩ yao na mĩaka 3 thutha ũcio makiri ma andũ no maranyarirĩka thĩinĩ wa hema gũkũ angĩ nao thĩinĩ wa ndia-inĩ cia nyamũ na kũrĩa makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ nyamũ mahinda kwa mahinda. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ acerete iria-inĩ rĩa Bogoria na kũharĩria riboti ya ethari aya na ningĩ ũcenjia wa rĩera. Nĩguo gwatarie mwaka-inĩ wa 2020 thutha wa ndia citiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley kũiyũra na gũtherera cikaro-inĩ cia andũ. Mũiyũro ũyũ ũgĩkuruhanio na ũcenjia wa rĩera, tĩri kũingĩra iria-inĩ na gũthingitha gwa thani rungu rwa ndia. Nĩguo gũithĩrania maũndũ ũrĩa matariĩ mĩaka 3 mĩhĩtũku tũgekinyia iria-inĩ rĩa Bogoria kaunti-inĩ ya Baringo, kũrĩa ũthũkangia wa mũiyũro wa maĩ ndũcenjetie na mĩgũnda ĩrĩ ũtheri. Like Baringo was the most affected and it had increased by around 80%. So probably it's about, that's reduced to about 50% somewhere. Hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩ makĩria ma bamĩrĩ 150 nĩ cietharire mũiyũro na gwetha cikaro. Atumia na ciana makĩnyarirĩka makĩria rĩu amwe makĩamba hema rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Watu wa Kenback juzi walileta mnyama ambaye ni visi nyeupe akakuja weka hapa. Ameleta mara 3 chatu hapa hivi. Sisi tukiangalia tu kwa macho hatuna uwezo. Uwezo yetu tu ni kuangalia na macho na kusema Mungu nisaidie. Gĩcagi-inĩ gĩa Kapasungu tũgacemania na Beatrice Kurgat, nyina wa ciana 9, arĩ mĩhang'o-inĩ ya oro mũthenya rĩu agĩikarania na nyamũ cia gĩthaka rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Sasa tunakaa hapa tukiwa kuna wanyama ya pori kama vile hyena, kuna snakes zimejaa hapa, mara hata inauma mtu tunapeleka hospitalini, unakarimu pesa huko, wengine wanakufa kwa ajili ya hiyo, lakini tunavumilia tu juu hatuna mashamba zingine. Mũtũrĩre wake wacokire kũritũha makĩria thutha wa mũirĩtu wake wa mĩaka 15 kũgĩa mahatha na kwambatĩria namba ya bamĩrĩ nginyagia andũ 15. Pesa hakuna, alafu mtoto tena akapata mimba, ndio akasaa mapacha vile unaona, ako na mapacha 2 na tuko na changamoto hao watoto 9 kulisha ni ngumu sana. Unang'ang'ana na vile uchumi ya Kenya sasa vile iko ni kasi kubwa sana. Ukienda kuangalia unga imepanda, sukari imepanda na niko na wajukuu yangu 2 wanataka maziwa, wanataka nini, ni kasi ngumu sana. Matĩna manini kuma gwa Kurgat tũgacemania na Solomon Chepsoi ũrĩa ĩka 15 ciameririo nĩ maĩ. Rĩu agĩta rũriĩ rwa Bogoria mũciĩ na guoya wa bamĩrĩ yake ya andũ 9 gũtharĩkĩrwo ĩkĩritũhia mũtũrĩre makĩria. Mimi nilikuwa nalima hapo na mimi nachenga kila kitu, hata watoto wangu walikuwa nakula hapo. Sasa watoto hayuko. Wengine wameanza kutembea singine. Ile niko naye sasa iko sekondari ni watu 2. Watoto 2, wengine wameenda. Sasa ni kijana alikuwa kwa sekondari, sasa hakuna sina pesa ya kunisomesha. Bari nilikuwa na ng'ombe zaidi ya 15 na mbuzi karibu 30. Na yote imeteremka sababu tunauza ingine inakufa. Sasa hatuna chochote sasa hivi. Tũkĩrĩkania nake mũtumia wake Caroline Chongole agĩkinya mũciĩ kuma imathĩro rĩa maĩ kuona ona marigicĩirio nĩ iria maĩ maya ti matheru ma kũhũthĩra. Unajua ukiwa na usito wa maji na unateremka kwa mlima hivi ukutane na nyoka unaweza anguka uteleze ufunjike. So shida sana ni nyoka. Kama watoto wakikunywa maji napata mifupa yao
nabadilika, haisimami vizuri, inabo kama ya mtu mwenye ako na rickets. Sasa na pia meno imekuwa changamoto kwa watoto, unapata meno yao inakuwa turn kuwa nyekundu. Mataririe gukururia-ini matingirima gwaka nyumba ona kana guthika andu wao. Wakati unapeleka mochari huko unaachia huko, alafu mochari akisiliki huko anaenda katakata. Sisi tunasahau tu namna hiyo. Hogoro-ini cia iria riri tugacemania na Judy Kiprotich agithambia nguo githima-ini giki na agatutariria atumia nio matigeirwo murigo wa family guku athuri makiurira njohi-ini. Walevi wameenda ukunywa pombe, wanaenda huko, wanaenda kunuliwa na marafiki zao, wanaburudika, wakumbuke familia, watoto huko wanakula nini. Kiprotich ni mumemba wa gikundi kia atumia kiria kionagwo boco wao wa oro muthenya ni kwendia indo cia agendi rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Muikarĩri gĩtĩ wakĩo Belinda Chepsoi akiuga mwaka wa 2020 warĩ mũritũ makĩria kũrĩ biashara ciao. Kundi imesambaratika, ingawaje tuliamua kuenda kwa ukulima, tukaenda mambo ya pasture kama kikundi, sababu tulienda training nyingine tulifunzwa na county government of Baringo, wakatufunza tukaona nyasi iko na pesa, ndio tukaenda kupanda nyasi kwa mashamba. Sasa hiyo ndio income ya kikundi. Nĩ mathĩna maya ciĩko cia ciana kuoha nda nĩciongererekete na gĩkĩro kĩnene. Nyumbani hakuna lolote juu mashamba ilibebwa na maji, pakuishi si yetu. Sasa wasichana wakifikia umri wa 13 years, unaona ako kwa adolescent stage, vijana wanachukua chance, wanadanganya wasichana, wanapata mimba. Sasa wasichana wanaathirika, wanakuwa wazazi kwa ile umri haijakuwa. Tiga gutharara kwa mĩciĩ thukuru mwena ũyũ citiatigirwo na thutha. James Lusute mwarimu thukuru-inĩ wa muthingi wa Loboi akiuga namba ya arutwo nĩ nene makĩria thutha wa thukuru 6 kũhumbĩrwo nĩ maĩ. We are forced to text them, let's say, under the tree. And then you attend the first lesson and then also you go to the second lesson. Kuona ti wĩhia wao ũtũmĩte manyarirĩke, ihoya rĩa ethari aya nĩ kũrĩ thirikari kũmeciria na kũmahe wĩikaro. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Na riboti ya Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ gũteithĩrĩria tabarĩra itũ ya Ndurumeni Matuura-ini muthenya wa ũmũthĩ, tucemanie thutha wa ndagĩka nini thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro Gĩtaũ. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Adwa Muranga, Muriega. Sasa afya inaimarika kuimarika na mafuta ya kupika ya Fresh Fry. Jumamosi tarehe 10 Juni tunakuletea fomu ya kujibamba pale Hotel Nokras Muranga.